نننے زمون سبق سورة المائدہ وم سپارہ 94 نمبر آیات خوانوالے تر 95 آیات پورے تر 95 نمبر آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ خامخا امتحان کئی پتاس باندے اللہ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ یوشی سردخ کارنا تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ چی اخلی اغیلرا لاسونستاسو وَرِمَاحُكُمْ او غشستاسو لیعلم اللہ دید پارا چخکار کی خکار کی اللہ لیعلم اللہ دید پارا چخکار کی اللہ من یخافہ بالغیب آغا سوک چیریگی دا اللہ نا غیب سرا. فمن اعتدى نچاچ زیادتیو کو بعد ذالک پس دینا فلہ عذاب علیم ندلرا عذاب دردناک تے. یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم موجن اخکار چیئی تاسو احرام کے. ومن قتله منكم متعمدا او چاچ اوج دیل رستاسو نقصدن فجزاء مثل ما قتل من النعم نسزا دا اغی پشان دا آغا دا چی وجلے دے دا ڈانگرونا. یحکم به ذوى عدل منکم پیسل بکئی پدی باندی دوتن انصاف والا ستاسونا. ہدیم بالغ الکعبہ دابا ہدیوی چی رسیدن کی وی کعبیتا او کفارت طعام مساکین یا کپارہ دا خوراک ورکول مسکنانو تا او عدل ذالک صیاما یا برابر ددی روجی نسل دی لیذوق وبال امره دید پارا چی اسکی دغکس سزا دخپل کار. عفا اللہ عما سلف معافی کرے دا اللہ دا آغا گناونو چی مخ کے تیر شوی دی. ومن عاد فینتقم اللہ منہ او سوک چرا اگرزید نو بدل بواخلی اللہ دا اغنا. واللہ عزیز ذو انتقام واللہ عزیز ذو انتقام او اللہ غالب خاوند بدلی اغسطو دے.